Ubabulwane was a great clientele funeral plan. Hey Tata, I'm Desmond Dube. Thank man. Hey Fishy, can you take a grandpapa mani fridge betwe inhloko hapa. Ustresswe into fridge. Microwave yanjela jo. Yo, kungu zova sezitya wena. Kungu. Sometimes mangaza obamba umthetho. Yaza ke na uSteve kamakazi. Ayiwisa njani TV Paradise? Hey, neophula fundi. Yazi ndihlela apha ndiyacinga. In life singafana anytime mos. And namhlanje esikolweni basinike homework. So if manisweleke ningayisubmitanga noma sayikorekisha ezulwini. Ya ubaba umthetho kazana spora wena. Qondile jam, qondile. Manomiso wathifa sobuya ngomso. Wathifa ngomsudu sanika homework uqubute nebhasi kukrazuka ifestire. Yemani.